Kule perlok projor. Mentah kadai ke sengi nyovut. Ngini herno stage 10. Ani mentah je kalau ada kita sengi ke bro. Kila ya khabil nanti lu bro kan. Kipai ba nong kursan jong ki parti beper. Kila ya pen kre na benta jong ki ni ki result la ni kita kerja ka jing pen bana ka bal nong mentah sengi te 10. Te mentah ni si sport 10 ni pet ka long kudu counting. Ngini yo ban ya lorni ru khniat ngini yo ni kerani kertong lesel da yo kiban sejob lani kiban job bat ngini ya pet kita ka celebration kita ka jingkiban kalong kuno mo shite dan tim tangam tip yo ni amarung kali station po nomor bakat kum ka jingong bahkan dan section 144 te yo na balabu nen trilon. Let's see. Oh lai dan pulit keleng-keleng prasno ya ID ha nang Karpas हम तब स्टेट पार्किंग स्टेट है हेलो कहां जा रहे पार्किंग जन आईडी हां where park we should go those guys no they'll be coming back after dropping the driver does not do you have the ID media the ID that has been given to the media go park there yes okay to ki shahi bandrung tama bandrung sidu station ka konting kim sha ting haban ni wat parking lo hangin ni hajan dah tamalayo rung ni sapor lah hamso aram ndre tila sakale perlok ba ini video do mendekot mo yes entah sing tala enjoy tak ngeladan ni po kani di Jaka ke bakin counting kedan ka situ sopo ke di Jaka songki media bikiwe kata stay ke di ka Jaka counting satai tapi di counting agents tu kila rung sopo kemut stang kumbashi katu kani por ki la sedang di counting boleh melawan Nikong Supra baru Kongres Balai NPP RDA atau bikin independen. Interesting brother, interesting. Kalau ayat ke counting, kalau ayat man minta kadang lahi pra tempat tip re manu banjab okay. Dang bun ba ki Well guess manu banjab nang betai ping mar di syong dong ni dejap telah job hau pra ta tinata na you tura agak keti tura ai film ni hau pra nah ta sia na you tura kongres ai ni kena tinggi bai trim ha ban prediksi pikas mit mo the job ni bam jodoh mesin seleng apa tu bahut bagi Kali tak Jaka ni dan weru beriau dan tangkiti tisti jerong bilang menu hang ni terdap beriau bah. Very empty, very peaceful no. What do you think? Who's going to win now? It's clear. And look at the people waiting. Di lama pra ante. Supporters. Lagi lama pra lihat sak hang tu kui lama dan Ribasin kan ladan nang ni tambah ki supporter kimio dan lagi supporter babun ki dan katai stai siliang ma bikin wan hang ni kimio ka khubor le si ibarat ya na benta jong ki support jong pi hak tani kanti ya menta kamdai tang ya ki supporter jong in rei waji ki we ru mo bagi ni kum kajat pen reu ka batip reu tip lei ka batip ka kor ka burom ye kuntu bakin ba kum kini ki mokum kum kadi ka por kin pan pau kin yang run mokum kata ka jaj pen reu pan sakhi shakiwai ngino ka jaj pen reu ka bat tip reu tip lei ka batip ka kor ka burom mar kaliang pat ei ta hinga kentu da kaliang ka jong ka party ka jongi da kaliang ka jonga pengin bat ya kata for NPP if you look at that in fact leader former MLA he wanted to lalit ka NPP pra and also minta la pa hidu sa kusang hajar tam Lok Sabha elections. Tinggal dekat dalam date nipis sekanu titandang tam. Last lap lah. Hawai huslap betasi habis shot huslap. Lara kapra. Nah, syukurman bagi tu perlu kita yang suruh kelera dak terpar janjri. Nilai te. Oh dah kenuk. Oh. Kamar bau pra tu num tap lut. Lah setang lor de pra bahe. Aduh mentah udang lead pra mana menjawab. Definitely, but Sikon ni dan penyanyi trending numbers. Surah Mula pedang tambah dapat je ke margin. So hopefully
Congress? To subuh mentan ni larde baka job ka VPP nang ni baka job ka Congress nang ke kemudian Ya, try ko. kata kawai tama kabaar kalong ma ka NPP kala telot hatu kani ka kedaw na yam siya ya ka bor ni kata ka power jong ke NPP Meghalaya hatu kan pinki will there be a shake of power or something. They'll just have to pull up their socks, no? For 2028, they'll have to be very worried. But dangipit Khasi Hills and Jaintia Hills, it's not new. Namar general elections how much they secured, the number of seats baki job. So it's not new. Every time press conference actually they why are the people in Khasi and Jaintia don't accept NPP? Kati ngas ko banda day baka yailong kumne ka trend nem ke NPP lada kam pen pair strategi jong ka kani kala ban kelalong perman ke downfall na benta jong ke NPP. Obviously Sakawero, but I can't blame exactly by extend support BJP ki extend support ya NPP. Long maybe that also in a way sha Garo Hills mo dangipet namar own ki supporters jong BJP ki claim ya NPP the back seat upfront and all dia pretend dia support ya NPP namar hadir but sebenarnya ya Congress and later also mengatur begini jong TMC roang hadir bakila itu apa kimla ada ban beat and they saw that many people are supporting Congress instead of TMC, so they chose that okay, let's merge. Tambah claim publicly announced bakila merge, but Congress tambah kila extend. Tama hakawai kalian ngam ngala benong bakani ka election menta naki election bela DPM tani kalau predictable ha. Kalau close pa prediction nomor ba atau ka ngilala sesuai ka wave nandu swa ban ayu te ban declare results te. Next din sa iba for the unsidang ya ka what is this exit poll? Yes, local ba yes ni happy te ban le. Ni happen le local ni de ban exit poll. That's how we learn, no? Yes. That'll be nice day. Saya le, ngin saya le. Yes. Ya, okay. Kani di ka jeep jong I kertong jong VPP yang ni sak sudah di baslap te baslap le enjoy ba ka slap pertat oi bang nei Nomor berapa? Slap dulu di sini kami. Pi paraba wah paraba ya pernah klik pernah selang di situ ba itu mah this is nice kali dah sudah serong kan ni mat bang kini di kejip jong kejing job di kelim lupa le bukan job cuma asan lak lupa mentati kan setangkat tu kan ipor kan kini opor te nomor ba iba ayu iba palamen hau tusna marjakar kenai yo saulak kenai hajar bari job mentala tam lupa ya kasan lak ru te la job beji tende tangin pej ka ba khadu ka dikat no jing yo bat kani ka dikajip ke bansa yalam shadu sha tip snox der try tip ko shay na ali piti bri besar tapi di shandur yang gawi kani but kani ko victory car shandur victory car layo dur bat ke jeep iba Ricky Tak semai deh. cha kalvi di pikai tik besar lawan Sebardan hang ni sak ini ki VP mentah ki la ikut bar dah kejip hang ni jong ba singkon du dah kejip katai jong Bardan dah kejip dah kan mingir habis ini dah kejip dah betul kejip katai sak di parajip chip bergreen bagi chip bestiam artelai chip cok VPP hai simsat kita di jing sendur te kumni harum
Nurul sana. Kena fish tok. Halo. Oi oi. Ini akan keren lah. Ambil lah itu lah kau tinggal om dengan kau. Wait. Selection ni para Yes. Halo. Apa? Ini ke semua. Bosan. Tengah alias kerja ke shipper license usi. Akan jam ni dia boleh. Jam mah. Swing so bang ko lihat situ ada lema lara asyik tu jam hello Madang ile panikiran berba dan tama yung abshas pang te hopefully ni yo kali knet bijing kali mo nice lam bah ka jala ka jingi nak jinjak multi kadi san perkhat ka bathma se nam ta ka sinchar khada ha jalan bakini kuisen tiba bah kila akhir nak mutani ingat hai kum kinong tho khbor ngat hai pila bangi ha moki ya ke cingkala ngi yang tai kidan arteli ki kali ke srim ha ki jip kawai le senam tai Dr. Singkon kawai bhiwan phi mentan kai ka idea selendat long ka khami pher kenya hi kani kali ka bangi jus ngotan bansong haba ngajop ya election kadi kali jong phi kadi ke short banet ke brim ke janga kadi ke bangi jupen kambat song tan bansong te ngasngori ru ban penkre bu MP jing unsong dang nika kali hakni ke smi ke pementa ke to shu menda slap lem no wardan ngatrain dal job tingim kam pair su ban sha slap ting piak kata kejeb wardan ne bering bhabi reite somno na lahit kayo pra pikano kayo jung pra ni ti lama ti sak ni badeng badeng kumno pilong Yung dia kai nak aslam ni kendu dia. Tang ai ti video jong ti dia. Kabiang ya Usman. Apa Islam? Nadu mana mesti? Ada menyesat dah. Di Indonesia malong mentat ai ding dia malong. Dia bisa tu ai mira dia. Dia bisa tu ira dia ni re ba. Lada ngi ngilas ko tu lada ngi pede ngi le bi long kanak pro chusu teh. Jadi balong jai. Habis lai result ben bayo result saya. Kelu. Ya. Segelo. Nah, kejai ni. Ni lah hit dah kayo ni. Yay. Live ni. Kadang-kadang record dah. Sekali. Pergi minta berapa? Hai. Aslam. Dia ambil provinsi dia pengaruh. Dia mana? Mana? Tahap mana? Rumah yang goreng. Ada mustad lah. Rumah tak boleh ini sang tepuk ibat accounting tu. Ini barang yang akan itu. Jangan dia nak. Ini berjerang tak leh mau senjar lah. Ni sudah yang kira. Penting kamera sedang. Iwi tengah ke news UP subscribe baik. Ini tengah YouTube. Come on, menu berjerang, menu bukan jerang. Ni sakut cepat lah adik, you know. You know. Kena ilam juga parti BBP ni berkhidmat dan.
Kadang ni ba bright pi kum nu kan ni ka jing counting ta jing nyobut ni. Ni kum nu ba ngi mo. Ngi la poi sa thong ngi yo do ka jing job ka badon brom. Te ngi suan ai ngu mon kong e yu play bat ka bar pat ngi suan ai ku play yu pat ba no kersan jungi. Kalau lo kadang kebatlah expect kan long kum ni lo sedang ni kum nu na te jing ka calculation. Calculation ni jungi ngi la expect hi bakar no kum ni kum bakalong kan. Yang isu up ya kan ka mo kan ka singi ba kan counting kan mar ngi la ya na boy keleng-keleng mo big meeting di bang is tu kumang ong pi ka MLA election dei ong is tu ka polls jong nong mulai tu ko dei mentang ong is tu ya from yu tiet nam jong ka ni ka jong ka chat ni bro ko ya Nice tiga kaya je expect try na ni syahmat kan long kum nu try ko. Pi kani kadang dei ko mo ngai pi election MLA kadang dei ka sedang kani kadang ai museum su ingi kan dei tang ka jing sedang bong ti mo ngilang ya nanti ka parti ta si kan ni do ngi job MLA si sedang tam mo si sedang tam te andre ngi su no ka jing pun ka jing kadang job ngi sepat kan te ngi skamu ka ba on ka kat bani mo ni trilang ka ba di dorong ka jing anu ko so ka. All the best. Thank you. Kita kini yo saka declaration mental certificate nang aino mentah. All the best ah. Kan. Ni le men. La job upra. Kemungkinan nong ilam jong parti ka badang kalenti ya jong ka badang tang lai snam. Re ni shisha bau pat ba ora terang pada udang not pani iya ka bakum kani akane ka zela ka jongi te kin nong ilam jong parti kiwenya don bentalang pat ngi hakane ka jingya nanti ngamlong marwei ngi jong amlong marwei ka parti ka don senda kin nong ilam jong parti bat rengkat badu pat ba mo jong ni ka ri ka it ka jongi obanai ka jingkersan bat nasional ublei uban bat scam ya ka jingya nanti jongi mo nang ning lai dap layo bani keren iba riki singkon iba job ekani ka election tinre kalong kerki bhang ngamtip bale ki laya persang ban be wood bani kenu ki pat ba kiyo tinre empat yo bani keren bha so kuma la shimare hapsi keren bayat tito ngakit bo kerwiang ya VP bahkan long kumba katmu bahkan long kumta marjo kapor itigla ayat ki escort convoy ba te bat ngimi lentiru ba kinlong kita ka tendong jing sawan ta jong ki pat rulum jing inang ni abo khasi bat Janta Hills so try to jing shit election bal khai menta kalaput bat ki perlok nong shar ru kila elilut ngong su so diaw tang kawai ba kampat yo bani keren ba kermen bikin saai press conference bat ke jing keren Desi ke baham benia ke baham biang nomor ba mentan la shu ya mare ngam tip sumstu stau de jing sha ngina perkhat ban dal job lele la yo ban keren ba tong ma imat klaidan di kiwi program le se de la kataru kami le ngila msu thu ke excitement jong kani ka kleman de bat ngi kermen ba tang katahi ba kum kata ka kum kata kajing kular beki kila ai kum kata kajing temu beki kila Abu Ahmad kan urlong bat bikin persyang ban pendap kan moh te toh ini ya nyok kulis bum perlo pipe ni video sedang bukut laidap nang 60 pengen ile nyok kulis bum perlo